gayam pakaragsakan launay ti gayam yo, ti kadayo akanayon amang subsubaybay kadagiti drama tayo, ama ng biyanang ken biag ti tao. At drama, kaya't salamat kada kayo amin ngawan labas. Welcome kayo akanayon ngagdengeg kanagbuya dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man nga rod kini kabsat kayla sa napod no nagan tintay drama. Ngam sakbay na makablawa mampay, Dabeng Sagun, dita Green Park Village, Cainta, Rizal, Vilma de la Cruz, dita Payaw, ken Jonathan Willie. Kasi man ti kuna ni kabsat kayla, dear manang biyanang, may papan iti kabsat ko, siya kan iti nagbalin nobya na ti pagtarayan to'y kapadasa. Napintas kan nasingpet ti nobya ni manong ko, isaan nalaka anaya si dagtiriknak kan kuana kas ipag ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Kayla, bumangon ka ditan aldawon, inkalabaanan dagiti mureng mo. Agbuutan dagiti kawas mo, tadi mo ngamin siguden alabaan. Masadutak nga aglabananang, inton bigaton. Bigat ka abigat, madadaalan dagiti kawas mo. Urnungam tumat ti mureng mo. Bimalbalasangan ka akasta. Inton bigaton, promise. Maturog akpay tanin napuyatan ak, nasakit ti ulok. Kasano adi ka mapuyatan, kat day tamat lag cellphone nga minter aramidam, nga oray 10 orasan ti rabi. Ala, bumangon kan, tatulungan nakman mat nga rod nga agdalos. Tanay, narugrugit to'y balay. Nagbasit lang nga rodan, narugit pa'y. Awan pa'y serbim ngagbat-bati dito'y balay. Di ka mat agdalos. Ay, anya kayo matang? Bigbigat manan nga agsersermon kayo? Kasano kat kasta ka mat? Di mo ammo ti makitinulong dito'y balay. Ibakbakit mo ti kasta galad mau kayla. Nanang, ipasyar ko tinubyak dito'y balay inton malam. Anya, ay sus, sapay nagrugit to'y balay. Dintumot makadalos di kabsat mo. Jay laagil ilag ter aramiden na. Ala, di kay ka di agaburido manen. Siyak tagdalos na nang. Di kay matanagan. Ay na, si kapay ngagtrab-trabaho ti agdalos mo. Diyak lang amin nasangot ti nagdalos iti napalabas nga al-al daw. Busy ak iti trabaho. Ngamit at day off ko, agdalos ak. Malangarod tatulungan ka anak ko. Day, papanaman ang ibiyag. Di ta istorman ka ba, guys? Inak gumatang iti sabon na paglaba. Talabaak man dagitay nagmumurang apigad ijay balay. Apay nga may na di mo baunan, jay babae nga anak mo. Mamin anumot nga ibaon ko. Mabanugak pa yun amang ibabaon. Ngam awan mo't denggan na. Agduma da iti ugali kin ni manong na. Naimbag ni Ray taalis to nga agdalos ijay balay. Baliktad may. Imbes na nilay katagdalos tayo sa ti babae. Saan ama nagdalos da ijay akaanakam kabagays. Iso apasaray agungetak tamasurunak mo't no daduma. Ultimo aginaw kasadot na. Ayun na yan. Awa na ano kasta na akanayaw. Saan ngagprogreso ti biyag na. Nagdagam nga may ngagsapol iti trabaho na. Lukas ta sadot gayam ngagtrabaho iti unag tibaray. Ay na mapudpud ti dila ken bibig ko amang dagdag ken kuana. Ngamawan latat itengken na kabagays. Iso abay-bay akong. Agbaliw tulat no kay kayat na. Ala, sumrekan ay rin. Pasensya amon to'y nanumo abalay may ta basit lang. Saan amansyon? Si kakit di man. Uray matda kami. Basit lagay balay mi. Ne, ang damat ka doon masimbang put manong. Wan kayla, iso ti bagbagakan ka anobyak ni Irene. Irene, ni kayla, kapsat ko. Naimbag nga oras mo kayla. Ay, kastamat kan ka Irene. Jacqueline Pagaro. Napintas gayam tinobya ti kabsat ko Kat siyempre
Nalaing agpili to'y kabsat mo kunamsa. Wang nga rod manong. Ay, mabitlang Inak mangisagana iti merienda. Tapag merienda, taman tinapinta sa nobyam. Sino tinagluto, Ray? Nimot kailangan nang. Si Mromag. Gimagat mo't itangal daw. Linabaan na pa yan, nagitay nagado amurang na. Kan naglinis dito'y kusina. Dinalusan na amin, pati sirok ti lababo. Day, itaman pa'y. Apay nga ta. Anyat naknakan na. Apay akong di gagat ita. Ay, parang kunak, mabain itinobyak na nang. Kan nadlaw ko nagustuhan na ni Irene nga agbalin nga ipag. Takas tao na pa nangasikaso na itay. Kasta aya. Ay katmayat nga rod apay. Talaga ka di akap-kap na kamon jay nobya manakaw. Day jayan ti pakasaram. Una nang. Karagi tinagbalin ang nobyak nga ex ko itan. Ni Irene lang tinakarik na aki tinagpaydo mga ayat. Iso ti arapaap ko nga agbalin nga ina dahil agbalin to nga anak ko. Ay makamuka nga rod anak ko. Nasaya at mat nga rod no mga asawa kan tanay. Mapanan titawan. Nasingpot lakit di jay nobyam. Awan problema anak ko. Talaga nasingpot ni Irene na nang. Nasingpot lang aro din, napintas pa ay. No manugot ka Irene. Tulagan tayong ti kasarta. Ha? Si Kaman Ray, tano siya? Nabukilan ti pangnadang ko ang makikalay sa ken ka iti uray anyang oras. Ngamin, ay ayatin ka unay. Kastakmat kan ka. Sikat ti arapaap ko nga asawaan. Ngamin, adda amin kan ka nagitisap sa pulak iti may sa babae. Ha? Mabit lang nga rin. Umawawag ti kapsat ka. Hello, Kayla. Hello, manong. Di kay kadagawin iti nobyam ita diti balay? Ha? Apay ka de? Ay, kwa. Awan, nadamag ko lang Kanagawid kayo agluto akmanan iti mamerienda. Kay naima sa masida. Ha? O sige. Agawid kami no madamdama. Ading ka. O sige nga rod agluto ak iti puto ken pansit. Sige. Makamu ka, Kayla. Bye. Agawid ta no madamdama iti palay. Tagluto ka no ti kapsat ko iti merienda ken masida, Irene. Amon, kaya't kumanti ugali jay kabsat mo. Nagsingpot kan naasikaso kanya. Uwan tanasingpot kamot ngamin. Iso kayat na kang agbalin nga ipag. Sigurado, agkaalaan kay ito nga agipag no kaskasano. O ala, ituloy yung ka ni Kayla ti agmerienda, Irene. Tenak man nag-shower biit. Sige lang, Ray. Kayla, makamu ka pala ka ni ipagtubim ha. Wan manong. Adto pa ti pansit, Irene. Di ka ko magbabainuan. Ipagpabalay mo. Adto pa ti drinks mo. Mabit lang ha. Karga aktibasom. Ala, siya kon Kayla. Ha? Nakababain pa'y kit din kan ka. Itaypay lang asikasuan na. Awan mat sabsabali. Tagbalin kanto nga ipag ko. Iso di ka ko magbabain. Ipag Irene. Ipag ko na ako nata di tanto malat turong na. Adyaman ako unay kan ka, ipag Kayla. Nagsingpot ka. Nagasatak. Takas kan ka ti agbalin nga ipag ko. Kaaduan ngamin nga amok na ikamang. Ket saan da akaalaan dagiti ipag. Wano katugangan da. Nadlaw ko nga minanasingpot ka, Irene. Iso ang magustuhan ka launay nga agbalin nga ipag. Nanang, agnaudan dito balay ni Irene. Ha? Apay, agdan na kayaw, adi kay pa'y nagkasar. Ada yung amin ni balay da. Mabanugak nagbiyahe no kas diya sarong karak iti balay da. Nangro na no aggapo akiti trabaho. Agad, adda kayo Agam na sa isaya at siguro, lutulagan tayon ti kalay sayaw, Ray. Takas tamo lang agkuy-kuyog kayo. Una nang, pagsasaritaan tayo di kasarmay. Hanggang saan kumapay nga ita, ta nayunak pa iti urnong ko.
Amangan ngamin agkurang. Kat mabalin mo't atulagan tayon ti kasaryo para inton umay atawan no isaw. Tinapatag, matulagan ti panagsimpayo, anak ko. Kaila, inak agtrabahon. Makaamo kayo niti balay, ha? Agluto kayo to niti pangaldawan nyo. Ta mapan kanong bataglako ni nanang iti palengke. Wen manong, di ka madanagan. Tsak baybay antinobyam. Ilutwak iti naimas asidaan. Aduma iti may luto jerit. Di mo ruwaman nga agsenyoritan ni Irene. Ta jak kayat ti kasta. Agtinulong kayo. Ay na, baybay am kadila ang ag-relax dito balay manong. Uri agil iladlat aramiden na. Awan problema kanya. O sige nga ron, mapanakon. Tanay, aldawan. Ang mga numatrapik at maladawak iti trabaho. Irene, nakaluto akon. Mangantan. Nagtimpla ak mo iti justa. Ala, apay adinak inayaban. Tadwata ko maan nagluto, kaila. Saanen? Jacket na mabannog ka. Kan, ang mga madadaal tapintas mo nagtrabaho ka. Mamin ano mo't lati agluto nga eh. Basta jacket nga agbannog ka, Irene. Ti kayat ko, agbalin ka prinsesa dito'y balay mi. Agyaman na kaila. Nakasingsingpot kagayam nga ipagtubi. Nagasatak, takaskan ka ti agbalin to nga ipag ko. Gaputamok mo nasingpot ka, Irene. Numadlaw ko nasingpot ti tao kanyak, syempre nasingpot akmat. Angam no suwapang kanyak ay, nakarkaro pa ti suwapang ko ah. Anya? Mala, manganta nga rodan kaila. Umay ka, Irene, tay turog tapay. Mayat nga minti maturog no kalkalpasan nangan kat. Uray ta nakapalpata matan. Ha? Ay, wala kaila. Makikainda akon andito sila diyo kan ni Manong ko niya. Kayat ko nga minti adda kadwa na maturog no kastoy nga aldaw. Tano maminsan, kasla mabangbangungot no kwa. Sige, agida kalat na. Awan mat dakas na. Agpada tamat a babae. Kawan mat. Maragsakan ak nga ron, tanagbalintan ak close iti tunggal maysa. Ipagtubi. Wen nga ron. Nagasatak a talaga. Tanasingpot nagbalinto nga ipag ko. Mala, maturog ta nga roden, Irene. Napadanda ay rin kan kaila anak ko. Awan manan dito'y balay. Napanday di plaza na nang. Anda ka no mapandagatangan. Ang mga numarabyan damanan asumangpot. Basta rumorda, marabyanda. No sa dino lang at ati papananda. Wagwagan ti ayo yang dagijadwa na nang. Mayat mati kukuyugan daan niya. Very close damutan iti tunggal maysa. Wen nga ron, ba nagapakaragsakak? Ta agkaalaan da nga agipag. Agkatunusan da. Ken adda nadlaw ko ken ni ading mo. Manipod addan ni Irene dito'y balay. Kas lagi magat nga agdalos-dalos ken aglaba. Pati agluto ken naginaw. Mabain siguro kan ipag na ananang. Kat kasanaw, tulagan tayon ati kasaryo ken ni Irene. Tani agdandan na kayon. Wala nang. Kastamot lang kung matiibagak ka na kayo. Ala, pagsasaritaan tayo nga rodan, ti kalay sama itinobyak. Ay, nukasta? Agkasar kayon, Manong? Wen, kaila, tapno malpasen. Kan tapno agbalinan legal ti panagdanami ka ni ipag mo. Di kanto nga taagbabawi amang ikasar ka ni Irene, Manong. Anda nga minadlaw ko ama di nga ugali na kat. Ha? Di mo la ko man sasawan kan kwa na daytoy Manong. Ngam, nadlaw ko nga da ugali na ama naging bubukod. Anya? Kan saan la dayta? Nalaka maawis da atensyon na no makakita iti gwapo. Anya? Ay, panagkunak Manong agbabawi kanto no ni Irene ti maasawam.
Iso ati makunak ket uray saan sa pay ti kasar. Nasingpot mo't ginobyak ti kunakading ka. Ay sus, pudno ano biyam. Ngam amangan no mas amamok ti ugali na ngam sika. Kada kami ti kanayon nga agkuykuyog. Pasaray matiliwak pa'y nga agbuy-buya iti matsyudan sa iti cellphone na. Anya? Iso adi kag darasudos amang ikasarkan kwa na manong. Amangan no aglalakin to kiti. Narigatan. Apay, desidido ka na makikalay sa kanimanong ko, Irene? Katun akay la. May mayat matlang no kasar kamin. Ngam adadi mo ang mga ugali ni manong ko. Ha? Para kadatalaang daytoy awan. Di mo ibagbagakin ni manong ko nga imbagakin ka. Ha? Anya dayta? Ay, agkari ka pa adi mo ibagbagakin ni manong ko ah. Ha? Sige, Wen. Jak ibagbaga, promise. Adda nga min ugali ni manong ko adi mo amo. Nalaing agimon day chay. Anya? Siyempre, di mo pa'y unay madlaw ita. Ngam ay na, grabe ti kinasiluso na. Agkabil pa'y day jay ano sumruti kinaman ng imon na. Gano makainom ti kabsat ko. Agwala, kumarit, agdadali ti kagawaan. Anya? Kastaya. Ni, jak amo dayta ah. Jak pa'y ngamin nakita na ginom ti kapsat mo. Wan atalikliklikan na ti arak. Tamo na ti Estel na no nabartukan. Isong agpanunot ka na imbag Irene. No siyak ti sika. Liklikam laangan ti kabsat ko. Sapay imanugot ako na pagsasaritaan tayon ti kasarmi. No kayat mo, umadayo tapay laang. Tapno maliklikam ni manong ko. Kayat ka nga ilisi iti mabalin na pakaysagmakam Irene. Nadlaw ko nga min ti kinasingput mo. Iso nga isaksakit ka. Ay sus, sayang ti masakbayam no kas ka ni manong ko ti pagsagmakam. Kayla? No kayat mo, agbakasyon tapay laang. Agpakada ta iti kabsat ko. Ibagatang agbakasyon ta iti sumagmamanong aldaw. Kwa? Alan, urag sablitan tumalang, ano kaskasano? Basta agbakasyon ta iti uray makalawas. Mapantay iti lugar ti maysa kadag iti gayem ko. Libre ti panagnaad tayo jay. Tanasingput day jay gayem ko. Sa dino, ti pagbakasyonan niyaw. Ijay lugar ka no ti gayam ni Kayla, Ray. Di ka madanagan manong. Jak baybayan ni Irene ijay. Ipapas mi pa'y tagpasyar tasan kayo pa nagkasar manong. No may kasarmon ni Irene ay, sigurado asaanan ang makarwar. Nang runan wag sikugan. Nga lang nga ron. Basta agawin kayo adagos ah. Di kayo agbaybay agit ipapanan niyaw. Magustuhan ka di matlaang dito ang lugar, Irene? Wan, presko ti angin dito eh. Kan asidag iti baybay. Kasla nagmayat ti agnaed dito eh. Mabalin mo't no kayat mo. Dito'y tan nga agnaed. Adamot pagyananta dito iti libre. Ha? Ala, agidatan ta maturog tan, Irene. Sige, ay na. Kasla nagmayat ti maturog. Presko ti angin no nakalukat ti tawa. Ala, dumandun ka nga ron dito abay ko, Irene. Ay, malaminak mo dun. Agin narakop taman. Ha? Umay ka, Irene. Ay, nagbanglukan. Nagirot mo ti panangarakop mo kanya kon Kayla. I love you, Ipag. Ay, stay. Irene. Ha? Anyang I love you date na Kayla. Ay, iba't anak man. Diyak makaangas. Nagirot ti panangarakop mo kanya. Sorry, Irene, Ngam, nabayagan agayatakan ka. Ha? Anya ka din date ang ibagbagam Kayla. Basta ay ayatan ka. Jack itulok ang maikasar na katikabsat ko. Shakti para kan ka, Irene. Ha? No kasta. Lakyan ka, Kayla. Ay, kababain man nga klunan ngam. Day tatipud no. Lalaki tirik na, Irene. Kat sorry ano, si katinakarik na kiti kastoy. Sapay ko mata maayat nakmat. Kayla.
Apay nga awan matan dagi jay dua anak ko. Ay anda ka nun. Apay adida mo la agawi dun. Dahil tangarot ti pakariribokak nanang. Ngamin, jak makontak ida. Naka-offline da ngagpadpada. Jak makontak ti numero da. Nay, apayan nga eh. Ay makapadanag mat dagi jay at tao. Jak makaid na nanang. Jak amo ti pang surutak ka na ko ada. Ti kamalik. Jak dinamag no sa dino alugar tinaparanda. Ala, sapay ko mata na saya at ti kasasaad da. No sa dino man ti ayan dayta. Ray, apayan. Anyat mapaspasamakan ka. Apay nga intupak mo ti cellphone mo di talamisaan. Bagay ti awanan bain. Apay. Kita nyo ti post dyan akyo nanang. Andeta. Oh. Ha? Dakay lakan ay rin. Agin inarakop da. Kat adapay ladawan da anagin nagag. Da, anya ti kayat asawan da ita. Apay akasta. Lakyan ni Kayla nanang. Kat inagaw nan ginobyak kanyak. Anya? Hello, Nanang. Hello, Kayla. Ayan yon. Apay, awanan plano yung agawid. Kan apay akas jay timpopos mo iti FB. Agsangsang iti kapsat mo. Pakibagaman ka ni Manong, Nanang. Sorry. Agin inayat kami ka ni Irene. Saan anasaya at detangar aramitin yung anak ko? Agawid kayo kiden. Isublim ni Irene kini Manong mo. Saan, Nanang? Saan na nakayat ni Irene ni Manong Ray? Siya kanon tay ayatan na. Anya ka din day tangar aramida, manak ko. Sorry, Nanang. Nabayagan ngayon limad ko dahito akin na tao. Itaak lang amin anaikan ititurad amang ipod no iti amin. Sapay ko maata mawatan da. Wan, maawatak no anya man ti kinataom. Ngam ti panangagaw mo iti nobya ti kabsat mo ti jak maawatan. Jak kayat nga aga pa kayo nga agkabsat. Iso apang nga si manak ko. Agawid kayo. Wan, Nanang. Agawid kaming tumatlaang. Ngam saan pa'y lang nga ita. Narabyan ka manan asimang putairin. Nagkapam ka diya talaga. Ijay nga rod balay ti kayim ko. Ibaga man tagpaiso kanyak. Adda lalaki man niya. Wan! Adda lalaki! Anya? Makauma ti kasta ngay bagbagam. Manipod nagdanata. Managatap kan. Managimon ka. Nga uray awan mo't madi nga aramida. Iso a pinaypaysok man laangan. Anya? Awanan kay tibain. Di nakabilan tamasikuga. Ha? Dakis ka itinobyok no dangranak. Adda di tarwar ti boyfriend ko. Umay ko laalaan dagiti kawis ko, tapumanaw akon. Sumurot akon itinobyok, taagkasar kamin. Anya? Naimbagman ta nagawid kamutlangan Kayla. Manong pagawanan na ko, ma. Nagbasulakan ka. Sorry. Kanya tinagbasulakin ka. Apay anaramid mo ti kastoy kanya ka. Awan basol mo, Manong. Siyak tinagbasol. Yung awanan, nagsina kamin ka ni Irene ta nakiasawan iti sa bali. Anya? Pinanawan nak, Manong. Si Morotan iti lalaki anak kasi kukungkuana. Anya? Sorry talaga, Manong. Sabay ko mata mapakawan nak. Pagbabawyak tigas diyang inaramid ko. Nabayaga panawan sa kami naging okay iti kabsat ko. Inanusak nga inuray ti panang pakawan na kanyak kat naragsakak, tan nagsublimat lang ti sigo dalin nangan mi ngagkabsat. Numalagip ko tinapalabas mababae na kiti kabsat ko tan naramid ko tinang traidor kankwana ngam nagbabawya kon daychay. Kat itada matan trabaho kat nangasawa matan ni Manong ko kat adan dua nga anak na. Kat siyak, single akpay lang aging gaita. Alakastan, tigay mo, Kayla.
Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, dayta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para iti script kaniti drama ti gayamyo, Jenna Almoite. Ipapaimit lang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang Biyana! Iti drama Manang Biyanang sa balimanan nakapadasan timang ngaganyo ita. Dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Naimbag nga oras yu amin. Ngamsakbay na makablaawa mampay ni Rose May Santiago dita Singapore, Dimple Ganuelas, manipudmat ka ni Rox Bravo, kablaawan na ni Mamang na Loling Bravo, dita Kalinga. Kapadasan nga rod ni Kabsat Janet, saan napudnoanagan, tintay patangatangay drama ita. Kastitikon nana, Dear Manang Biyanang, ada ka anakak, anak ti kabsat ko iti kinabalasang. Ket no mabalin no anya ti kinaugalyan mi idiubing kami, iso ti may pakat kenkwana. Gapu iti panagsikog ti kabsat ko abalasang, kas taunay panang dilaw ko kenkwana. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Ne, ada kayo matnida? Wan Manang Janet, taumay ko man ibati ni Gigi dito'y. Tani awan ka duha na ije balay. Apay, papanamaya. Agtrabaho ak ije Manila Manang. Nagrigat mo't awan trabaho na. Awan pangalaan iti kwarta. Aywan nangrunan no adda anak mo. Naimbaglakan niya ka tabalasang akpailahan. Wan nga ron. Uray ko man umangtad mat iti suporta di ama ti anak ko. Ngampulos mat nga awan. Adan sa mga min sa balya pamilya na. Wan siguro Ngambaybay amon day ang tao. Awan pakibiyangak kenkwanan. Ikarigatak abyagan ti anak ko. Mapana ko nanang. Manang, Gigi anak ko. Agsingsingpot ka dito balay dalona mo. Maikawa ka panawam nanang. Sumurot ako ma. Mairwam kan tumula nga po. Sana bali, tada kami kiniantim. Saan da ka abaybayan? Lola, mala, di ka nagliday, Gigi. Baya mama pa nagtrabaho ti inam, tapno da pang biyag na kan ka. Tane, irresponsable mat dyan ang iputot kan ka. Kat si kamot nida, agsingsingpot ka matitipa pa nama. Lapdam ti ampang boy jay, tapno di ka man nagsikugan. Manang, ala, mapan ka nanak ko. Tamangan no awan maluganam abas. Sige nga Rod, mapana ko nanang. Babayan ako. Adak manan Janet. Kasi ti sigod, umay ko manan idarirag ti ayat ko. Sapay ko maata ka asyang nakon. Aklunam ko man ti idat-daton ko nga ayat. Ay na, uray minalam kang agsubli-subli diti balay, awan maghanap mo kanyak, Roman. Maminanumot nga ibagakkan kang awan namnamam kanyak. Tawan plano ka makiinay at wano makiasawa. Taapay mo't ngay. Sayang ti kinapintas mo ano di ka makiasawa. Sigurado napipintas kan nagugwapon to dagiti ipas ngay mo nga anak mo. Basta, jak makiasawa. Pulos. Isungay tapay laang, paayan kan, Roman. Ha? Ayan yan. Nagkas ang mutan, Janet. Ang oren mo kasta. Sa anak ang mapukawan itinamnama. Basta palubusan na kumalat ng agdaton kan ka. Oray di nakaklunan. Basta anusan nak na entertainen no kastya sarungkaran ka. Pangasim, Janet. Papa naman, Roman. Inakmanan sarungkaran tay ay ayatek Binastad na kalangarudan pa siya rampay laang. Ay, agsaysayang kalay ti oras mo dita. Patseg amatin nagtumot la tirik na kanyang nanang. Agpakpakipot la siguro da jay. Or saan? Subsubukan na klaang. Takas na ngamin kat iti daduma babae.
nalaing dangag pamarang. Kampay ide, basta din da ka. Hanggang gayam, pasot lati panang subok dati kasjay. Ay na, saan nga may nababae kat kasta? Madlaw mo ta din nakakaya day Janet. Kano na gadun ti binasta day babae. Napilin sa ngamin itagbalin na nobyo. Ang mga nutay bak na, ti kaya na. Basta ang maklat tananan. Sabali ngamin ti tamak ka ni Janet. Naidumduma ti marikrik na kinkwana. Isolaang tinakarik na kiti kastawi. Ay ayataklata nga oray supla-supladaan nak no maminsan. Nasabat ko ba't ni Roman Janet ka anakan? Naggapo ka na ulit balayaw. Pinagawid mo ka no, Mike. Wen ata masuruna. Nagdagulit. Binastad ko lang arudan nga agaran pailaan. Apay balasang ka, anya ngamin ayat isapsapulam iti may sa alalakay. Apay, awan planaw, amaki asawa. Di ka madanagan, agbaak. Ay, sos, narigat, ti awan kadkadwa na kaanakan. Pagan anok ti kadkadwano sakit tumat lang ti ulo ti ipaay na. Kanjak kaya ti maitulad iti kabsat ko, angkel. Naanak ka na balasang. At ngamin mama ang dayja kabsat ko na may papan kanayat ko. Naglaka ang mamatpati kadagiti lalaki. Ay, ket, anya nga rod, nailawan nga rod matpiman. Basta siyak, amo kasalwadan ti bagik, angkel. Uray mataya ka na sinaw, nga awan mulit na may mayat ti kasta. Nasinawa matay. Anya, talaga aya, akayat mo ti agbaak kaanakan. Wen, angkel, ti kayat ko mataya ka na sinaw. Diyak kayat atuladan ti kabsat ko asan ngagpampanunot. Amo kasalwadan ti kinasinaw ko. Sa anak nga easy to get a babae. Ni, nangalam di tarilom si ka, Gigi. Ginatang ni Lola, auntie. Ay, ikatam day tarilaw. Agraraman ka mga ubing. Yung mo day taman, ha? Ni, aping nga alam, auntie. Di ka kundirilo, ha? Tay dubing kami kaninanang mo saan miya napadpadasan tinagrilo. Ha? Among na niya tirilo mede? Dagitay bulong tinyog. Aramidon miya sinanrilo kat isotiril rilo me. Auntie? Janet, apay ngayon nalam tarilo ni Gigi ngay. Nagpaw iti kabsat mo iti kwarta. Kat iso tinggatang ko dita. Di man Roman iti nagarbo pa nagbiag day tang apo ko yo. Apa idida kami tubing napadasan mi ayat tinagrilo. Saan? Ultimo bag mi idi sako. Pati tsinelas mi abot-abot. At dapat idi malagip ko. Napudpud una yan tay tsinelas ko. Idi kwan, tay tsinelas ni tatang timpaw saryo kanyak. Pinutad yu lang, tadakkel ka nga rod. Ay naanak ko, sabali ide, sabali mat ita. Talaga anarigat asapulan ti kwarta ide. Iso adi tay makagatang iti aruatan nyo. Day nga rod kat. Unfair mat no saan da mapadasan ti kasdya napadasan mi idi. Tapno amuda mo tirigat ti panagbiag Sabali nga rod ide, sabali mat itan. Basta di kay gatang iti gamit tay tanga ubing. Urnungan nyo kay iti kwarta tapno danto pag-eskwela na iti kolehyo. Nene, bagman ta nagawid kanida. Kunaklano di mon malagip tagawid. Itaak lang amin anak kapakada manang. Naimbag nga rod ta pinalubusan dak nagbakasyon. Kat, anya dagita yung sangsang pamungay. Kagawaan ti anak ko manang. Kagawaan namin. Awan para kada kami kaninanang. Ay, awan tinagatang ko manang. Ngambay taington maminsan ngagbakasyon na. Gumatang iti para kada kayo. Di ka unay gatang-agatang iti kagawaan tanak mo tane, panunutom mat Idi data ti ubeng, napadasan tayo ti nagtsinelas iti napintas, pati sapatos kawan, tay bagta idi ka sako. Wan nga rod, kat no mabalin, jak kayat amapadasan ti anak ko ti kasta. Ay, baliktad ka manida. Bayam kay di amapadasan natap na muna ti rigat. Ha? Jak kayat na makita na nam ay ti panagbiag na
Di kaya't ko ka mapadasan na matinapadpadasan tayo di ubing ta. Pasensya ka, no pakibiyangak ta anak mo. Nga madama nga ro dito'y poder me kininanang. So nga dama siguro karba nga kamang bagbaga, wano mang istrikto kan kwa na. Manang, No tagidaksan dagito yung ibagbagak, nasaysaya at lapumanaw kayon. manang, awan ti sabali apangital ka kini Gigi. Da kayo lang ang kininanang. Damok anatalgad ti anak ko iti poderyo. Kawan mo problema iti dayta, saan may abaybay ang anak mo, basta danggan na amin na may baga. Tadyak kaya tinatangkan ti ulo na. Kat, adaman boyfriend mon, ang mga numasikog kamanan. Ni, saan manang? Adamat adagitay agar-aram. Ngam awan pa'y inaklon ko kadakwada. Ay, basta dam kay day dami nun. Pat siya na kita lalaki. Itikasta naglabasam, awanan timang seryoso kan ka lalaki. Pag-aangawan da kalangan, tada ka nga rod anak mon. At daya mamang seryoso kan ka, awan. Manang, Ang mga no, dasawa da kita nga gararam kan ka. Paglulukwan da kala da kita. Di naklang amin matultulad. Awan pa'y apulos din na kirelasyonak. Tamo kasalwadan ti dayaw ko. Jak to pulos makiasawa. Iso ang matayak to na sinaw, nida. Sobramat ti kina-istrikto ni auntie Lola. Tanak pa'y no igamak ti cellphone nyo. kasjay na nga ruday jay nga antim apo. Paspasin siya amonwan. Di na pa'y kayat nga agsapatusak. Kan agchinelasak iti napintas. Di kayat na kat isuot ko tay nakadadaan nga sleeper. Kandaan na bestida. Pati tay payong ko ang napintas. Di na kayat nga usarak. Tay kanodaan ti usarak. Ay, jak nga rudam mo iti dayjay nga antim apo. Agunget mo't nutob nga rak. Mading amin tiriknak ang maungungtan. Iso abaybay aklatan no kwa. Lola, Iso apaspasin siya amlatan wan. Gagangay na siguro. Tabumakuten abalasang ni anting. pangipanam dita sabong. Nagpintas mo't daytan, Roman. Isagot ko ka ni Janet na nang. Ay na, sayang lang dayta. Yag mo kaya dita displik dita salas. Sayang, di na ka malakayat. Kaya tinak to. Anyatam mo yun. Ang mga no dahi ti asabong ti mamagtig na itirik na na. Kat aklunan na kon. Nagbanglo kami na ti asabong kay. Ay, awanan, mabulbul sekan gapo kanayat, Roman. Imparopa na lang aruda na di nakakayat sa gutang pailaan. Agas-gastos kala dita. Inggatang mula kumanitinay masasidaan may mayatay. Bay-bay andak ka dilang nana. Pakaragsakak ti kasto ingar aramida. Inak agiskwelan, Lola. Sige apo, at iti pagplitem. Ay, di yu ikaniti pagplete na. Bayaan nyo ang magmag na tapo ko yun, nanang. Taapay mo't. Kat ado mo't ti tricycle a pagluganan na. Kan andamot pagplete na. Idi da kami tagis eskwela, di mi pa'y napadasan tinaglugan. Naswerte kami, no da pakiluganan me. Nga magsabit kami, tawan pagtugawan may tiunag. At dayta ka man ako na akong Janet. Apay aya akayat mo ang maparikat ti kaanakam. Di ka lamaas yan. Tap na mapadasan na matirigat na napadpadasan may ay dubing kami. Di spoildan man day tangobing. Tap na saan nga gruam? Magmag na ka, Gigi, ha? Sana balit ha si Dagmat. Exercise mo matlang day ta. Si kalat na batbatin nga gararam ka ni Janet Baraw. Nagiti na duma, nag-back out dan. Una, narabaw na siguro ti panagayat da ka ni Janet, tata. Ngam siya, talaga anapod nuak iti kaanakan niyaw. Malakayan ka na Baraw. Sumapul ka iti sabali nga armam. Ni Janet lang ti kayat kong armon, tata. Anya, agad di na kangarod kayat, Roman. Kan may sa di na kano kayat ti makiasawa. Ti kayat na matay anasinaw. Saan, tata? Patsek nagbaliw to ti desisyon na. Kuna na lang na dyan.
Nanang, Nay, nakainom ka mo ito, nakaw. Apa yan? Anyag na nakamaw? Apa nga minom ka? Alala, sumra ka. basila na pangyaw-awan iti dudo ko. Apay, pinabayanan na ka man ng jarar, ma'am. Pinapanaw na nga ron na lang. Medyo nasakitan na. Lablaba na. Ayatek ni Janet. Ay na, anak ko aya. No di mo kaya ti mapagpabayanan, sarda nga mon nga raarmon day Janet. Ado mo ti babalasang dita. Ubing pa nga misaw. Ni Janet lang, tikait ko na lang. Awanan, ti sabali pa. Ala, awang maluganan nga gawin di jay lugar mi. Sumipngat mo nga minan. Sapi agtudon. Ay, kasano day tuyan ngay. Ay, nagbayag to mo jay nang una titibok ko. Namok kumakas di ti kabayag na. Jakla ko man nagpapaun na titibok. Sapi awan na mo kapakiturugan dito ili. Ay, mangkita ak man iti mabalin ko nga arkila na tricycle. Bareng agdamayat na mangitulod kanya. Ni, apay ngayon sardan mo ti tricycle, manong? Ay sos, nay mo samat ti gasolina nan. Pasensya ka na ding. Di kan may tulod di palayo. Awan mat gayam gasolina nan. Pasundo aklangan iti kumparek. Ay, kastaya. Sige nga, Roda. Pag naakon, manong, at tutipletek. Ay, una yan. Narabyanak mo na nagawid. Sapay medyo nawatiwat pa iti pagnaag. Kani, agtudtudo. Unay mga minan. Jakla ko man nagpapaun na titibuok ko. Narabyanak la ka nga roda na di na oras. Sapay saan nasilag ita. Nagsip nga dito'y dalan. Ah, agore ka. Kasla damang sarsaruno kanyak. Ay, hina. Apay nga'y sumgarak matan. Partakak pa iti magna. Asino ka? Ibatun na! Nanan! Itay ka pa'y asumanang eh. Ibagam ano anyat napasamakan ka anak ko. Nanang! Adanang gundaway kanya! Anya? Asino? Diyak ka, mama! Diyak nabigbig ta nagsipngat! Awanan ba ino sino man dayjay? Idarom ko! Kahit kasano nga rod ang maidarom mo. No di mo mat na ilasin ako nam. Ay nauna yan ay. Apay nga na nagpakarabi ka anak ko. Kasanuwag pa yan ngay nanang. Sana ko na nasinaw ang malasang. Abi na pasamag ti kastoy kanyak. Apay yan manang. Anyat mapaspasamak yan ka. Kagap-gapok iti doktor. Masikugak ading ko. Anya? Ala, no kasta. Nagbunga ti pananggundaway dakan ka ide. Juanida, kasano da ito yan? Agsikugak ka dimot abalasang. Ala, kaasi kamat manang. Hanggang saan? Jack, itulok nga agsikugak kabalasang. Masapul ang mapagpudnok jawanan bain. Ah? Asino? Ada nga min suspet sa kanang gundaway kanyak. Nakil tiatap ko nga iso ti akin aramid iti dayjay. Hingamawan lang amin ebidensyak. Iso ajak agtagtagari. Palabsak ko man dayjay nga inaramid na kanyak. Ngam itatanagbungan. Masapul ang mapagpudnok. Tatakderan na tinaramid na kanyak.
Sino ayamanang? Apay ngay may ka dito balay, Janet. Wen, tanabayagan adi kay imay ijibalay. Iso siya akong timay. Kwa, nakasapulak nga miran iti trabaho. Kat man makadi ofak. Umayak ko mga ron ita iti balayo nga may kamutan. Sakbay ti amin. Kaya't kupay nga ibagakan ka ang masikugat. Anya? Masikog? No kasta, adan nobyom? Ay, di ka man naging dadamag. Di ka man naging inosente roman. Amok asikat akin aramid iti daytoy. Ha? Aramid nga. Di ka maawatan, Janet. Ibagam tagpay so kanyak. Sikatin ang rames kanyak iti anya. Ha? Anya ka din dahil ngay bagbagam. Awan amok dita. Di na kumamot pabasulan iti saan ko nga aramid. Dumngag karuman. No ti ammom kat agdarumak, gapoy ti day dyan napasama kanyak. Saan? Naklo ng tinaramid mo, saan ka ngay darom? Basta takdaram tinaramid mo kanyak. Ha? Napig sa tinakam ko, asi ka dyan ang gundaway kanyak, Roman. Ngamin si kalaang matidagulit nga kursunada kanyak. Kanadlaw ko. Madlaw ititigtignay kan pa nagkitkitam kanyak iday. Talaga pagpampanta siya, anak. Nasakit ka klunen, Roman. Ngam ikarigatak, timang pakawan kan ka. Basta takdaram to'y putot mo kanyak. Promise, Janet. Awan amok dita. Di ka kumamot basta agpabasol latan ano awan ebidensyam. Apay ngay basta agpabasol kalatan iti jakmat inaramid. Ha? Apay ko mga aramidog tikas jay ngay. Ore kas kasano. Dakkel ti respeto ken ka. Nga oray parupam launa iti saan mo panangayat kanyak. Awan amok dita, Janet. Inosente ak. Anya? Apay ngamin basta pinabasol mulatan ni Roman. Nga oray awan mo't ebidensya manakaw. Dakkel nga minti atap ko nga iso ti akin aramid iti dayjay nanang. Ta iso matlatag pampanta siya kanyak. Di mo maibaga ti kasta. Taadon dagiti binastid mo anak ko. Ha? Tiyak mo't kit di pagpabasulan ida. Ngam di taylaan mo anak ko. Nanang, kasano nga rod dayto yan ngay. Sapay masikuga kun. Diyak kaya ti may babain. Isa pumanawak manlangan. Ha? Papanam ngay. Basta pumanawak ditoy. Makam mo ditan. Inak pa'y lagsapol iti pagabanga ki Ilay. Kasla akla pimpimanan iti kastoy alangak. Masikugak nga awan amatoy sikug ko. Apay kastoy tinagtungtung palak. Kasla mabigbig ko rita nagsarda nga tricycle iti batog ko ah. Awan, iso day ta dyan naudya nagluganak idi nagawidak. Kanayo na makitkitak day tangam jaklam mo tinagan nakat. Aling, mabalit ti makisarita ken ka? Apay manong, anya ti bagam. Makita kami na masikog ka. Nakiasawa ka ka din. Ay kwa. Awan na sawak, manong. Ha? Awan lobyom? Awan manong. Apay nga ro na masikog ka. Awan. Awan. Ading, mabalin ka di mapantamangan iti restaurant. Ado ti kayat kong ibagakin ka. Ken masyanak kami ni ti kasta langam. Ha? Pangasim ko maading. Anda si daga restaurant nito'y. Ijay ti papananta. Mabalin ka di, ading. Sige manong. Anya, ulitam man timbagam. Sikati ang gundaway kanyak, kunam. Pakawanan na kumaading.
Di nak ngamin pagulimagan ti konsensya. Isa sinapol ka. Pero agya man nagtarasarakan ka. Sapay ko mata mapakawan na. Di na ko mga paibalod, ha? Awanan kay tibain. Sige, ipapas mo ti pungtot mo kanyak. Basta mapakawan naklaki. Pag mamabawiyak, tinaramid ko. Apay ngay naramid mo tikas di kanyak. Apay. Nabayag aminin na korsunada ka. Tanabayagan na makitkita ka. Gabuta mo, nga awan namnamakan ka. Sa akas jay tinaramid ko. Tsak ninamnamang agbunga na jay. Pag-awanan ako ma. Nakasagana ak amang suporta iti ipas ngay munto nga ubing. Di kamot mabalin na pakasaran. Tadan asawa kan anak ko, ading ko. Aniya? Kasla nagtupak ti nga bantay kanyak iti daydi agundaway, tadyak pulos ni namnama akas jay tim amwak. Kunak nga ikidumak kumalatan tagpay kasar iti ama ti anak ko nga uray saan ko nga ayayatan, tapno sa anak la maibabain, nga manyan tadamat gayam pamilyanan. Ket gapoy ti daydian napasamak kanyak, ado ti naamiris ko, abidut ko. Ti panang lalais ko idi iti kabsat ko, gapoy ti panaganak na abalasang. Isa narigat gayam at talaga ti manglais, tadite amo ti mapasamak iti masungad nga alaldaw. Kat ita si syaklatan namang bibiyag iti anak ko, kat impatag ko nga oray kasjay tinapasamak. Alakastan, tigayem mo, Janet. Alagagayem di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, di drama tayo. Manang! Biana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayem yo, Jenna Almoite. Dakkalayaman manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang! Biana! Hello gagayam na bara kablaaw para iti tunggal may say tinaragsak nga oras kan aldaw yo amin nga wan labas. Welcome kayo manan nga agbuyak ken nagdangag iti kabarbaro a kapadasan ti maysa kabsat dito'y drama aman ng biyanang dito'y YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti amin makablaaw mampay ni Michelle Shin dita Paris, Rodrigo Garcia dita Muñoz West, Rojas Isabela, Nelly Cortez ken Vicky Oribelo. Kastimanti ko na ni Kabsat Delpin sa Napudno Anagan. Dir manang biyanang, adabaak nga ulitig ko kat isutid idulwag. Nakunak ti kastata kayat ko ti tumulad kan kwa nang agbaak abaro. Tangamin mabutanga kiti responsibilidad. Isa ano mabalin, jak kayat agpamilya. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. O Jose, agsukat ka taing kaman arman ni Lourdes. Ha? Rugyan dakman ako na akong nanang. Apay kas karina ayat ti agarem. Ay naman no tawan maun, dandani 40 maun. Malakayan kan abaro. Apay kayat mo, ti may tulad ka ni Uncle mo Adilpen. Idol ko nga ron niyang kaldelpin nanang. Bye-bye amon ta asawa. Kitaan niyo man ti biyag ni Uncle kaw. At nagragsak matlat nga ure awan asawa na. When angam sayang ti kinatar mo, no di mo iwaras ti puli, manak kaw. Kan kayat kumatan ti maadaan iti apo ko. Naimbagpay ka niyan ti Matilma, tadon dagiti apo ko na. Basta jak mga asawa na nang. Awan iti bokabularyok na ita. Patpatyem ni nanang mau. May mayat ka na iti agbaak kaanakan. Awan problema. Nakita na ka. Strike inihuirak ta awan sausawer. Awan manglapen kanya kiti sa di naman nakayad ko apapanaan. Uwan nga rod naragsak kayo mat anabaakan angkel. Kan may sa pakaibaludan ayat agbaak kat saan mat. Day tangarod ka.
Awan madagas na, no, agbaak ka. May mayad kid di ako nakmanain. Sa tulanan nak. Unang kal. Pilitin nak ni nanang nga agaram. Sa mga sawa ak kanon. Agam, manjak. Jak kayat ti maadaan iti responsibilidad, angkal. Sugsug ka matalaklakayan. Di mo man sugsugan di ka anak kam ngagbaak si Kadilpen. Imbis ang mga asawa saan, tadurdurog ang mga min ngagbaak. Ay namanang, kasano ko mga asawa kat awan mo't nobya na. Awan interes na nga agaram. When tadurdurog ang mga min ngagbaak. Imbis ang madaanak kumamatan iti apo ko. Sapay simang pa ni Lourdes manipod abroad. Nabayag ija abroad, isa nagawid, ta madanagan ka no. Ang mga numabakitan abalasang. Isong agbirbirok ka no iti pakyasawaan na. Apay, saan ang nagsapaw iti foreigner iti abroad? Pilipino sigurot kayat na Di na kayat ti sabali alahe. Ni Jose Kuma. Di na mo kayat ngarman. Di mo pilita, no talaga di na kayat. Awatam tigasat ti anak mo no talaga nga agbaak ti kayat na. Ay, sayang di kinagwapo na. Nagwapo pa'y magyang. Nagugwapo kan nagpipintas ko madagitagbalin nga pukok to. Anyat mabalin mo nga no agbaak ti kayat na. No kayat mau di mangampun kay tagbalin nga apo kaom. No mabalin ti mangampun iti ibilang nga anak. Di mabalin mo't nga raw ti mangampun iti agbalin nga apo kaw. Nay, nagawid ka mo't gayam amaur ka anakan. Uwan, Uncle. Tabi na unnak tinobyak nga agbirok iti agtrabaho iti balayda. No kasta, agpaaramid kayaw iti balay ka anakan. Balay tinobyak, Uncle. Kurang namin ti agtrabaho. Iso nga umayak agsapol man dito'y lugar tayo, Uncle. Siyak nga ingata. Mabalay. Napigsaak pa'y mat ngagtrabaho. Kaya't yu ayaw, Uncle. Ba kayo karpintero kayo mat. Kaya't ko tanay. Awan makukwarta di taoy. Awan pagtrabahuan. Tay madumot ti karpintero dito'y lugar tayo. Kinatap no mapadasak mamay ti umadayaw. Sige nga rod, Uncle. Agluwas tayon to into no may alawas. Ang agsapulak pa'y iti maysa. Wenno dua. Padasam nga ibaga ni kasinsin mo Jose. Padak nga awan trabaho na dayjay. Wala niya. Mapanak man nga agpaiso iti balayda. Dahito ti balo na matwalyam anak ko. Tay toothbrush mo ang mga numalipatam. Uy nanang naalakon. Nay, agsingsingpet kayo iti papanan nyo Di kag barbartak ijay. Kat pagyanan nyo ijay ngay. Wano agistiin kayo ijay pagtrabahuan nyo. Adda ka no agpapaabang iti per kwarto ijay karuba da insan amor nanang. Dakkel aya abalay ijay aramiden nyo. Agbayag kayo nga ta ijay. Jak amo nanang. Mamuak to ano da kami ni jay. Ay, sayang. Addan agar-aram kan ni Lourdes. Si kantumo ngamin. Ang mga nuaklunan nanday jay. Ay katbayan nyo ano aklunan na tapno makiasawan. Si kakumangamin tinangaram kang kwana. Nobyam kumaitan. Agkasar kayo kuman. Saan man na kita ipabalon nyo kanyak nanang? Apay ay apilitin dak ang mga sawa kat jak narod kayat. Talaga siguro agasat ko ti agbaak nanang. Ala, Uncle. Insan Jose. Agdiretso tayo na ijay pagabangan nyo. Ta na ipareserve ka nung tinobyak da ijay para kada kayo. Nawatiwat mo't gayam ti biyahe tayaw. Talaga kasta ti first timer, Uncle. Ngam no agkarabiyahe kayon ton, kasla nagasidig to na. Ala, mapantay nga rodan, tani. Kayat kon tiagid da. Makabanog mo't gayam tiagbiyahe. Anyat makunayo dito'y pagabangan nyo, insan. Mayat insan. Iso na lang da, medyo basay.
Anusan yun insan, taday to'y ngamin ti kalakaan na pagabangan dito eh. Noon nalawa ti kayat yo, ay dakdakkel mo't ati mabayadan. Ala, dahil ito'y latan insan. Sana bale, ta kompleto kayo iti kagawaan dito eh. Adda paglutuan nyo, plato, kanda dumapay. Naimbaglakit din ata, kompleto dahil ti kagawaan. Sapay awan binalon mi apaglutuan. Ang sa dino ngay dito, ti balay ti nobyam insan. Dayjay mano, makitam jay nalabasit ti bubong na abalay. Jay green ti gate na. Ijay mo't abay na, jay ipaaramid mi, abalay mi. Asidagmat gayam dito insan. Okay, kaano kami nga rodamang rugi nga agtrabaho ngay? Inton bigatan, insan. Agina kayo ita. Hello! Na kayo gayam ti kabarbaro a borders mi. Ay, wine, madam. Anyat nagnagan niyo ngay. Siyak ni Delpain. Siyak mat ni Jose, madam. Agulitag kami. Wen ka no nga rod. Kasta timba ka ni Amor. Kabagyan na kayo ka no. Ay wen, siyak gayam ni Encarnacion. Ejak kaya tinaariwawa a borderan niya. Mamang, ada parcel mo. Ala, bayadan pa ilaang, anak ko. Nay, anak mo jay napintas a balasang, madam. Wen, kakaiso na nga anak ko. Konsolasyon mo, tinagan na. Encarnacion! Ayan mo! Anak dito, inanang. Nay, sino mo't na dya? Bakit nga madam? Nanang ko, ni Sean. Nay, siyon, mahilig kayo tinagan nga dasyon na, madam. Si bibiyag pa'y gayam ti inayo, madam. Wen, pulimi nga minti atid doog tibiyag na. Iso nasuro ka na nainti titawan ni nanang ko. Si bibiyag pa'y lang. Agkakaro pa kayo mo't atalaw, madam. Talaga akasta, Encarnacion! Aya ba man ni konsolasyon? Sige, panawad kayon. Tainak man kita ang tipuk-puk ka ujay inak. Smiling face mo na dyan, lady tayo, anya, uncle. Wait nga raw. Kasi na nga talarta nga oray agong ungay, nakaisim nga talarta kaanakan. Diyak amo, uncle. Ang agkakaingas da talo niya. Wait nga raw. Patinaganda agpapada. Hello anak ko! Kumusta kay ditan ngay? Kumusta ti trabaho yaw? Mayat na lang. Ngamnay, pasensya kay pala nga, tanay. Di kay pa'y mapawitan iti kwartayaw. Nagrigat ti agab-abang. Apay, agbayag kayo dita aya anak ko. Kaano amalpas yu ti trabaho yu dita syudad ngay? Dakkel kaya aramidan mi abalay tinobya ni insan amor na lang. Amang ano mabayagan kami dito eh. Kan namalpas mi ti balay da. Adda ka naman ang sabali a pagtrabahuan mi a construction. Ay, kastaya. Una lang. Isa pasensyaan o di kay palang mapawitan iti kwartayaw. Tanay, agbayad kami pa iti abang may. Nala, sana balen. Di nakpagdanagan dito, tadamak kwartak. Ang apay, awan day opyo aya. Di kay pa'y makaawed. Adamat ka day, hanggang masadot kami nga agawid ka ni Uncle. Agina na kami lang na. Nalang arod, agan-anad kayo akanayon dita, anak ko. Jose, kaanakan. Adaman nadlaw ka, iti landlady ta. Kanayon nakaakitain. Kasla kursonada na ka. Anya? Tilay bagbagayo mo, Uncle. Da kayo ati kras na. Tapos aray padigwan na kayo iti masida. Ay, sika, ti kursonada na. Ang amam kaanakan.
Napintas man ti agtrabaho dito'y syudad no adabukod mo abalay. Una, Uncle, tapno awan paggastusan nga abang. Nagswerte daw iti adabalay na dito yan niya, Uncle. Bagi talatan ati umapapal. Tawan mo't balay ta dito'y. Ada pamuspusan, tapno makabalay ta dito'y kaanakan. Ha? Anya ko ma, Uncle? Armem jelan lady ta. Anya? No armem na ijay. Sigurado nga klonen na ka. Nagtaer ka kaanakan. Manyak. Di mo't nagtulag tayo nga agbaak tayo. Ay lipate mo na itatulagan ta kaanakan. Armem kit day ni Madam Encarnacion. Tasyak mo jay anak na ani Konsolasyon. Paliktad mo tangkal. Da kayo jay inaa, tasyak mo't jay anak. Kasanaw no si kati kayat jay ina. Di na kayat day jay. Nakarkaron di na kay kayat jay anak na, Uncle. Da kayo jay ina, tasyak mo't jay anak. Sige. Kano nga raw da rugyan ta ti agaram. Ay, no maasawa ta dagi jay. Adanton balay ta dito'y syudad kaanakan. Saan la balay? Pagabangan pa'y Adadagos income ta, Jose. Madam Encarnacion, sabong parakin ka. Ha? Apay nga ikan nakiti sabong, Delphin. Nagpintas ka nga, man. Nagseksi ka. Nagbanglaw ka. Naglapsat ka. Ha? Si Kamat, nangaw kagayam Delphin. Saan nga ang angaw ti ibagbagak, madam? Agayatak ngamin ka. Anya? Sapay kumaata at danamnamakin ka, Encarnacion. Sige, tapanunutok pa yan na imbag na ita. Tingiting, tirik na, tanarigat tiyag dardarasudos, Delphin. Awan ko mabalak ko ang makiasawan kat. Tangay adda ka anailawan na nagaramanin kanya. Ala, ikan na kiti panawan ko amang tigiting itirik na. Iti kasta kinatar mo, awang pailat nobyam. Kasla jakpat dyan no say. Adan sama asawa mo. Adun sapay ti putot mo. Asus, patyanak ko mga konsolasyon. Awan pa'y nobyak since birth. Itaak lang nga agaram. Naimbag nga rod ata na'y kanak pa ititurad nga agaram. Ay ayatin ka ngamin atalaga, konsolasyon. Ala, kasla ka babain mo't. Nagtaer ka, Jose. Kat nagpintas ka mo't Agbagay ta. Iso nga aklonan na kon, please. Ala, di nakdagdagan ang mga klon kang ka, Jose. Agpanunot akpay mat, Kan damagak pa'y kini mamang kono kaya't na makiin na yatak kan ka. Apay adamagan pa lang kat adamot kan bukod mo apanunok. Basta damagak pa'y kang kwana, Jose. Kano kaya't na, di sige, aklunan kanton. Gamno di na kaya't, pasensyakan. No kasta, agar-aram kada kayo ni Tata Delphin, mamang. Wen, anak ko. Akat, damagak man kan ka, no, kaya't mo ang makiasawa ak manan. Akat, ada kayo day ta, mamang. Adamot damagak kada kayo. Ha? Anya day ta, anak ko. Kaya't yung kadi makinayatak ka ni Jose. Nagaram ngamin kanyak. Kat mariknak mo't nga agda pa naghayat ko gangkwana, mamang. Sa bagay, no makiasawa ak manan, kasanukan, awan ton kadkaduam. Iso
Unan palubusan kan ang makiinay at konsolasyon. Tapno, addan tukad kadwam inton asawaan na kon ni Delpin. Taplano kon nga klonan iti kabitan na panawad. Uncle, inaklon na kon ni Konsolasyon. Talaga? Ay, uray sa Jose. Inaklon na matay ni Encarnacion. Aya, ay, mayat nga rod ano kasta, Uncle? Ano, naggidan ta nga inaklon da nga gina. No, ada ko mapay abiyag ni Lolom akat armen namat di kabakitan. ay, nakan, saan tantaon nga agabang? Wan nga rod, Uncle. Nagasat ta, saan data pinarigat dagi diyang agina. Ang di datan to nga ta pagabanganan, Uncle. Apay ko mapagabangan data. Karelasyon ta nga rod idan. Ikasartakit di ko maidan tapno dakdakkel ti karbengan ta iti sanikwada no bilang laang. Wanang awan met kwartata apang niya kasarta kadakwada, Uncle. Ay, oresanan ta sagana. Basta agpakasarta yung latan. Bayam, tay bagak tunay ta kende Encarnacion. Insan, di kay mat-imay nagtrabaho, di kalman. Ay, kwa? Simadot kami, insan. Saan kami nagtrabaho kani, Uncle? Anya? Apay ngay? Basta, agina na kami pa, insan. Sumapol kayo pala iti kasukat mi nagtrabaho. Apanan nyo ako na yaw, Encarnacion. Agawid kami ijay balay da Delpin akaayan ayat ko, nanang. Kat ni Konsolasyon ngay, ikuyog mau. Wala. Tasumurot matan ken ni Jose at nobyo na. Di panawan dak dituyan ngagmay-may siya. Apay nga minanakiayan na yag kayo pailan. Pati anak mau. Apay nga intulok mo nakirelasyon kat ambumat nga. Ay! Di kayon sumana o nanak. No kayat yu ti sumurot. Agim paki kayo matan. Taikuyog da kayo. Saanan? Nagbati akaw. Masadutak ngagbiyahay. No kasta. At dan nobyam, anak ko. Wala nang. Kadwak na rudan ang nagawin. Ni Konsolasyon. Naimbag nga oras yun, nana. Ay, kastamot, balasang ko. Malala, agina na kayo pa'y Tay nakmangisagana iti merienda. Ay, kinala at nakanak ko. Adama gayam nobya mon. Nagsaya atin. Ala, jak na ala di agas ko, Jose. Adda di may saabag ko. Nabati di may saabag. Anya nga agas aya, Konsolasyon. Amang ano aday duldulin ni nanang ko. Ala, ay kasano day to yun. Masapol ang makatumarak iti agas ko. Sa baling amin nga agas dagijay. Apay, anyat ag-agasam aya, darling. Kwa. Jay man kisiw ko. Adda ngamin sakit ko kisiw. Masapol ajak langanan tagtumari ti agas ko. Anya? Agkasartan Encarnacion. Oray awan saganan basta makakasarta. Ay, kayat ko, Pagkaragsakak ano kayat nak nga ikalay sa Delpin. Mabitlaan. Ninanang ko ti umawawag. Hello, Nanang! Hello, Encarnacion! Agawid kayo! Tanay, adaman dagijay tagabangkong. Alahan da kano ti balayan. Anya? Baybayan yun alaan dan. Makaumamot na kita tao. Kadi awan pag naadan dayon. Kitan niya nga rod. Talaga akasta. Katsak ngay, papanak ngayon anak ko. Ala. Taumay da kayo sukunin dita.
kunak ngamin na sumurot kayo kada kami. O sige, sige. Agimpaki kayon. Taumay na kayo sukunan. Bye. Anya di ko nam nga alaan da, inkarnasyon. Jay balay mi. Nakautang ak ngamin ni tidak kalagatad. Kat in collateral ko, jay balay mi. Ha? Nagporsyento ni tidakkel jay utang ko ta. Diyak nakabaybayad, Apolos. Iso bye-bye akon Ha? Ay, Lokasta. Ay, pag naadan yung arudan nga, no alaan dan ti balayaw. Kat dito'y balay mo, Delphin. Sana bale, tagasawatan ton. Ha? Inaksukunan ni nanang ko, takaasimat. Ang naadmat na dito'y balay mo, anya. Sana bale kan ni konsolasyon nga anak ko. Taadan ijay balay da Jose. Nakasiguradon iti pag naidan. Angkal, nana inkarnasyon, ni konsolasyon, in kay kitaan. Abay ti anak ko! Agkis-kisiw na. Jak amo ti aramidag. Anya! Ay, sus! Amang ano nalipatan na tinagtumari ti agas na! Nalipatan na kanong amin ti agas na, ijibalayaw na. Ala. Intay kitaan nga rin ti anak ko. Ay na! Aggigidanan ti problema. Sina ako na inkarnasyon ka anakan. Ha? Apay nga yan, Kal? Saan na? Awan pag naadanda no sinaan niyaw. Sapay planok matan ti makisina kan di konsolasyon. Awan matan tay balay na ijay syudad. Imbayad na iti utang na. Nadismayaak. Ay, oresak nga ron. Jak met amo nga dagayam sakit ni konsolasyon. Nadismayaak matan kan. Ay, saan? Di ka madismaya. Bayam asak laang ti madismaya, Jose. Di mo sinsinaan ni konsolasyon. Oray ta napintas. Ija ito balayaw ti pag naadanda atalaw. Tanay, sina ako ni inkarnasyon. Ay, saan Angkal? Ija balayaw ti pag naadanda atalaw. Ta sina ako ni konsolasyon. Kaasi damot na awan pag naadanda. Tulungan nyo ida, Angkal. Apay asyak ngay. Si kakit di Dalawlawa mo't la di balayaw apag naadanda. Itayak paya dum-dum nga giti saritaan niyo. Husay, Dilpen. Ha? Apaya kasta kayaw. Kalpasan na maalayo ti kay kayayaw. Kasta taramidan yaw. Kwa, apong... Kaya't yaw ti magamudan. Ha? Bumlad dagita chan yun no kasanaw. Ay di kaya gararamig. Di yu paglulukwan dagita gina. Tasyak ti makalaban yaw. Jak nagbinulan, Jose. Masikugak samot dun. Anya? Kasanungay, agkasarta ka din? Kwa, saan pa'y? Kan, apay, desidido kan aya, makiasawa kan niya. Di kan agbabaway. Ni, apay ko mga agbabawi akat ay ayatin ka nga ron. Kan masikugak pa yan. Kat no sa dutak, awan trabaho, nakurapayak. Di ka maupay kan niya. Kan mo di ak no daduma. At datsimpo anaungetak. Kan silosoak. Agkabilak pa'y agimunak. Awan matirumbang apagimunam kanya. Tasi ka lang ti love ko. Awan na pinta sa masakbayam iti denak konsolasyon. Istambayak. Kat agagat ka ngamin tapno pumintas tumot ti biyagta. Basta awan pa kaupayakan ka, Jose. Ay, anyamot ti kasti alutan. Nagapgad. Agsinatan inkarnasyon. Anya anaapgad. Nagbasito pa'y tinyasin ko. Kandi kinupin mo abadok itay. Pinaglalaok mo mat. Agsinatan. Duraban na ko nam, taduraban kan, Dilpin.
Amok nga birbiro kalaangan iti wagas apang isinaam kanya. Ngem di nak mapapanaw dito ay. Ta, awan sa bali apag naidan mi. Ano sanda kami Kunam ngay kasarnak sa ita, sinanak. Naglalay ngamon ngay. Kaslaawan na aramida ka nasaya at kin ka. Nagnaid ka mo't idi balay ko iti libre, ha? Tasaan kayo pinagabang iti 2 bulan ni di? Ala, magantayo kit din. Awan day ta sina-sina nga ibagbagam. Surutun kan tumot lang iti uray sa di numan napapanam. Awan nga rod na aramidan mi kan ni ulitag kuno di tinangawat iti gasat mi. Tinaripatuklatan ti asawa. Nagpursigi ka nagtrabaho tapno pang biyag ko iti pamilya. Alakastan, tigayem mo, Delpin. Alagagayam ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, parity script kaniti drama tigayem yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.